دما خوش تماشاگران هجا به ویدیو یکنیم امل پیشگری ونه و هفته مجرامه اوینه جبرکو 4 سباتی روژا اوین دارایه امی دوی بشیده چیروکا گچه که جوان گوره پار ببکن امی بنرم بجبر اوینه خواه چی قصدشتی خراب و دلسوش حتیه سریوی لکو نانا نل کردستانی نل جغرافیه همه نل روژیلات ناوین لناوین دا پاریسی بله ناوا پاریسی تنی 100 سال بلی جبر اوینا خواه تشتی و ساحاتی سری وی کچه جوان کی ونه نخوزن باور بکن نه عقل مروف نه وجدان مروف ویا قبول دکه و ایکو اوان سری وی قد نوری بین ای هری نزی بینه بله امو زیدد مراقی نهیلن و بچیروکا کچه پاریسی بلانچه مونیه ره رو بیدن تماشا باش چیروگک حتی هم بیجن دلسوش خمگین و عقل مروف ناگره یا کچکا خوشک بلانچه مونیر هیه اف کچکا دلال دی یکی آدارا 1849 ده لباجار پورتیرس ای فرانسای چه بویه وان دمان مروفا دگوتن قی خودی مالباتک پر باشه بو خوشک بون و شخصیت خواه تیرا خواه بالا مروفان دکشینه و گل کسان دخواستن که بویره بزوجن مالبات هاوی مالمزن بو و جبر وی جبو زواجه کچکه خواه حتی هم بیجن خواه گران دکرن. کچه جوان جی جواتا سوسیته یا پاریسی جی بالا گلک زلامان کشانده بو سر خواه. مالبات هاوی دخواست او بیه که جی مالباتک وکی وان مالمزن را بزوجه. لی وکی که گلک جرانده به جیان دگوری خواستکین مروفان نمشیه. مروف به بریارداینی نکاره دل بکیفه و اویندار ببه. دل بخواه بریاره خود ده او حزدگه دیسا و سابو و بلانچه جوان ده سال 1874 ده 25 سالی خود دل خدا پاریزره کی بختی خراب او بو کو پاریزر هم یکی بلنگاز بو هم ده کاری خود نجی و جهاتی بو و به تمن خوشی جوی مزنتر بو دما دیاوی لویز مونیر به ویا حسیا پر عاجز بو و او یک قبول نکر جبو کچه خو جوی که وگرینه چه هاتی شوی کر لی دل جوان بلانچه به همو پاکی خو حس کری بو و هش شوی و وجدان ویجی هلوست و برتکا دیاوی قبول نکر او ناکوکی دنابراوی و مالباتی ده و به طایبتی دنابراوی و دیاوی ده بو رکک انیادک مینا دجمناتیه و گهش نقطه یک دروی عقلان. روژه که جنشکا و کچا جوان جمیدانی وندا بو وکه هیوا بنی اوران. مالبات هاوی جناس و دوستین خوره گوتن که وان کچکا خوشاندن انگلیستان دبستانه که اویل ور بمینه. دنالبری را چقاس دم در باس بو بجی هر که مرو وان دپرسین وان دگوتن که کاری و زیده و درفتا و تونه وره سردانی. پشت رجی گوتن ایدی به تمامی لورا بجی بویه و کاری و باشه لیمه خوابن راستی نوسا بو. ساغ بو، مری بو، چپ سری و هات بو نداد زانین. tam 25 سالان حتی که روژه که نامه یک بی امزه گهشت بر دست سردوزگری پاریسی چیروکا بلانچه جوان دتاریه ده بو. ده 23 آدار سال 1901 ده دما نامه یک بی امزه هات بر دسته سردوزگری پاریسی ده سری ده ویجی جتشتین هاتی نویسین باور نکر. ده درباره کسی که نامه نویسیه ده هنجی آگاهی یک زلال تونه لی دیروکناس تخمین دکن که یک جی خدمتکارین مالی و نویسی به. ده نامه ده اف هات بو نویسین. بری سردوزگر از دخوازم ده درباره بویره که جدیده و آگاهدار بیکم. ده مالا خانم مونیر ده گچه که که 25 سالن ده اوده که کلیدگیری ده ناف چوپه ده جی هیه. جبر که مالباتا مونیر یک جی مالباتین مزن ای سوسیته پاریسی بو جیوی نامه باورکرین زحمت بو. لیدیسا جی هم پولیس چون که لقصر مونیران لکولی نبکن.
Dema ku polîs li malîkaneyê digerin tiştek awarte balawan nakişîne. Her tişt normal xuya dike. Lê pişt re li qatekî bêhnek xerab tê wan. Di qesrek wisa de bêhnek wisa giran ne normal e helbet. Polîs li dû vê bêhnê diçin û ew bêhn wan dibe ber deriyekî bi qufleyek paskirtî kilîtkiriye. Yek ser wê kilîtê dişkînin û li hember tiştê ku dibînin matmayê dimînin. Piştî lêpirsînek kin her tişt aşkere dibe. Xanima Louise Monier hemû tevdîr girtibû û bêyî ku kes wê bibîne keçe xwe bilançe li odeyekê kilît kiribû. Ji dervî diya wê, birayê wê û çend xizmetkarên qesrê têkiliya bilançe ji hemû cîhanê hatibû qutkirin. Destûr nehatibû dayîn ku ji nevîna xwe derkeve û tu pêdiviyên xwe yên paqijiyê pêk bîne. Bilançeya ciwan neviyê emrê xwe di nevîna xwe ya ku tê de xwarin xwariye û tuwaleta xwe lê kiriye derbas kiribû. Polîsên ku li malê lêkolîn kirin derbarê tiştê ku dîtine de raporek amade kirin. Hin agahiyên ji rapora wan wisa bû. Jineke li ber mirînê ya tenê hestî û çermaye di nav nevîneke riziyayê ya ser wê tije bermahiyên xwarinê û pîsî de veketibû. Li ser nevînê kêzik digeriyan. Hewaya hundirê odeyê ew qas giran û xerab bû ku me nikarîbû lêkolîna xwe dewam bikin. û di ew qas talî bû ku polîsan ancak ji derve karîbûn barîqatên berpaciyê bişkînin. û bilançe tam piştî 25 salan cara pêşî wê gavê dîsa roniya rojê dît. û ji polîsan re got ku di wan 25 salan de zincîrkirî maye. Tenduristiya wê ew qas xerab bû ku tenê 25 kîlo bû û taqata wê tune bû ku bi tena serê xwe li ser lingan bisekiniya. Dema ew birin nexweşxaneyê got ku hewa paqij girtin tiştek pir xweş e. Li gorî doktoran saxmayîna jina ciwan a ku ew qas sal di şertê wisa xerab de jiyaye mucize bû. Di pêvajoya doza ku hemû endamên malbata Monier ketin ber lêpirsînê de diya wê Louise Monier piştî bincavkirinê bi 15 rojan jiyana xwe wenda kir. Herçi qas rayedaran mirina wê wekî encama qeyrana dil aşkere kiribin jî gelî kes difikirîn ku wê bi zêde derman xwarinê xwe kuştibû. Birayê wê Marcel Monier jî bi sûçdarkirina diya xwe hewlda xwe biparêze. Di encamê de ji ber ku bûye hevkarê tiştê bi bilançe hatiye kirin dadgehê 15 sal ceza da birayê wê. Bilançe xelas bû lê tiştê ku hatibû serê wê pir zor û giran bû. Ji ber ku 25 salan bi tenê û girtî mabû, nexweşiyên wekî koprofîlî, ekshibisyonîzm û şîzofrenî pêre çêbûn. Ji hêla bedenî ve hinekî xwe kom kiribe jî ji aliyê psikolojîk ve tu carî nehat ser xwe. Bilançe Monier a ku jiyana xwe ya maye du xweytîxaneyekê de derbas kir, di sala 1913 de li nexweşxaneya psîkiyatriyê koca xwe ya dawî kir.